svima i dobrodošli u moj novi video. Sada mi ćemo raditi smoothie slime challenge. Ovdje imam nekoliko slajma. I otvorila sam ovaj slime, sada mi drži ovo polukrug. Ovdje imam 8 slajma. I možemo krenemo. Svi su fluffy slajmovi. Pa nema sa kuglicama ni sa šljokicama, pa hajde da krenemo. Inače, ovdje ću mešati slajm. Prvi slajm je ovaj slajm sa šljokicama. Mislim, bit će malce sa šljokicama, malo, ali nema veze za to. U početku videa sam rekla da neće imati sa šljokicama, ali ima jedan sa šljokicama. Pa hajde da ga ubacimo. Drugi slajm je ovaj, isto fluffy slajm, ali u ljubičaste boje. Pa hajde da ga ubacimo. Ja sam morala jedan slajm da izbacim zato što je bio više bajat i je bio stvrnut. Pa sada je ovaj slajm koji je plave boje. I baš dobri. Pa hajde da ga ubacimo. Sljedeći slajm je ovaj koji se liči na ovaj ovdje prvi slajm, ali nisu isti jer taj je bio sa šljokicama, a ovo je bez šljokice. Pa hajde da ga ubacimo. Iste su boje. Na početku videa nisam rekla da ću umešavati mini slajmove, ali ovo je pre-mini. Pa hajde, zašto ne i njega da ubacimo. Ostali su samo još ovi što su vrlo mini slajmovi. Pa hajde, ovaj mi se previše sviđa, pa hajde da ga ubacimo. Sljedeći slajm je ovaj šareni, mislim nije šareni, ali je sa temnom zelenom bojom i sa svjetlom zelenom bojom, pa hajde da ga ubacimo. I sada slijedi mešanje. Vi koja boja mislite da će ispasti, napišite u komentaru. Evo je. Mislim da je lijepa boja. Jako se rasteže. I da. I pogledajte koliko se rasteže samo. Evo. Ovo je moj što sam napravila. Isto je bio miks, ali ovo nisam stavila na YouTube-u. Ovaj sam napravila sa kuglicama i sa jednim malo krupnim šljokicama. Ali ovaj slime miks što sam napravila je cool. I ovaj sa kuglicama slime što sam dodala je isto cool. I ovaj slime mi se previše sviđa i ovaj drugi što sam napravila miks. Napišite u komentarima koji vam se više sviđa. I ostavite like. I pretpostavljam
pretplatite se na moj kanal. I ako vam se svidao, lajkajte, komentarišite i prijavite se na moj kanal. Ćao!